Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Naga batisi TV ngora sepi kimat mentah kajan mit ka arpunyo Tarik Risaw arjar arbusan. Ini sedang dakimat naga Jylla. Ka Meghalaya SSA School Teachers Association kalap hak daga review petition syaga yang bisyar Supreme Court ban kerpat yaka bagan kemi bniak biang bat bisyar halor ka hukum balapan mi haga shitarik unai lor arjar arbusan ka babata babaro gino hikai school kiba ladon haga kam hikai school bagi day ban pendep yaka teachers eligibility test. Ka All Primary School Teachers Association kalau kentu ya ketenat pulih putih jong sarkar Jylla. Bahkan 6 penteri kam ya ke roster system haga jingtung kam ya kino hikai haga kerdan primary. General Secretary Seng babu FC Shulai ulaong bagi dan palat arspa san penriu teligi pos nong hikai ki bemla setia ban tap bat bagaseng kan salek bania kendo ia ki subdivisional school education officer bania keren halor bani. Kinong yalam jongka All Primary School Teachers Association kilaya kendo yau Commissioner and Secretary jongka tenat pulih putih sarkar Jylla Vijay Kumar Mantri ban IT ru ia Katway teli ki mat jingdawa General Secretary ka APSTA uba FC Shulai ulai to uba kini ki mat ki kentuk ya ka jing bata ka Supreme Court ya kino hikai bahkan pendep ya bagian pendep ya ke teachers eligibility test ka jing pan jing percaya halor ka jing tap kino hikai ya ka pisah ha ka CPF ka jing penmi jong ka tanat pulih putih ya ka jing penbena banam penlong eksamen ya ki kena ki ba pulih naduk ka kerdan pre-primary haduk class 2 ka jing dawa ban pelat no ya ka pisa dearness allowance ka ba 100% but 100% rengkat bat ka jing kentiu ya ka jing siu tulap ka ba 1% bat kiwi-kiwi. Ki nong mi khmat naga National Highways Authority of India kila kular ban penurlong ya ki jingdawa jongka Khasi Students Union North Khasi Hills naga benta ban wanra kat to ni ki jingkala ha ka than ribhoi nado jorba ter shadu umyam u president ka KSU North Khasi Hills usamla Ferdinand Kharkamni ulaong ba ka NHI kala ai jingkular ban pen state ya ki kam halor ki jingdawa. Kinong ilam jongka Indian National Congress na West Khasi Hills District kila lek ban penyesok yala di Shaka National People's Party ha kajing yalang kapalalong hapo usip sings im inspection bungalow PWD Nongstoin Division. Kita kilong uba bor manding nonglang uba day President ke District Congress Committee uba 14 San Lengkoi uba day General Secretary ke District Congress Committee rangkat kinong board ki badai kinong tray bahakmat jong seng Congress. Secretary jong shnat hima nongwa mautamur lengdokship uba forecaster nongrang ulapla ba kadon ke jing slag besyirkai bahaban dia ke jaka jong shnat hima nongwa mautamur syagi sipai BSF. Ulaong ba kadon ke jing temu bandi ya kani ke jaka hagador ke ba nyos pa klor tengka bat ula keno bagi briu ke badon keti bania selai kani ki deu sardar jong ka shnat hima nongwa mau tumur ba estancing jana nong bet bat wakting lengdo jong ka hima soyong menshwa uba resting well thaba. Ka Khasi Students Union Ranikor Circle kalapan pau ke jing sokhia halor ke jing kit palat pot jong kitrok kit coke ki bayai lengba ka surok Ranikor potkro umpung balat shaduk mau senram kabalawan ra ya ke jing tut ka ba kha ha ka lek kawan jongki kali pat ba kumta kala kentu ya ke sarkar Jylla badia ki Borsen Shahar District bagin simkia mardor hak bay dai bat kani kamat lem kumta ka seng kala maham ba kamban si ban mi sya surok rengkat bat ki pat ba kawai ke trokit jingbam ka badon ya u registration number NL not new AA Sau Khandai Rew Lai kala Hong Kong ha Samlem Ribhoi District Namar baka kiar ya kawai ka kaliret ka batenro rak hasurok ba. Arngut ki badan hapok ka trok kila lain na ka jingmen sau kat baka kaliret kala phet ka.
Sispa asan pesan ngot ki kena skol na ki ar pesan tali ki skol baper jong kanong ba shalong. Kilaya shimenta shirhem. Hakalampung yakob jingi ka ar sngi ka tip kum ka first All Shillong Inter-School Swimming Championship kabal pelong daga True North Fitness Center and Swimming Championship. Haga freestyle relay nakaliang gikintay ka Pine Mount School kala Korea ka namla ado katba nagi shinrang pat ka St. Edmund School kalayo ka namla ado. Mentang ni pai syagimat Khubor nakalengkari. Ki Tarik na kabentaban penlong ya ka Special Intensive Revision hagi Jylla ki ban sa penlong ka Election House nem uban sawan kentup ru ya ka Jylla West Bengal lakmi lenti ban penbenano da ka Election Commission of India ha ka la asngi. Menteri Sarkar Jylla bakmi ya ka tanat kampo yeng uji parameshwara ulaong baga Special Investigation Team kalak ban pa ya ka kaipot hagaba yadai bat ka kes jong ka dhamash thala halani shwa ka lifeway tarik bunai Risaw arajar arsa ka Bharatiya Janata Party kala beseng na kabentah rius nem ya ki sawngot ginong ilam ki badon kti ban yelek persya ya ki kendon trekam jong ka party kini ki sawngot kila syak beseng na kadaw ba kila yami madan bani kun persya ya ki kertong ki balapan bena daga party ha ka election syari yang dorbar thawan jong Bihar ha ka ban salong hau naiwi u president jong ka sengsan hima Tamilaga Vetri Kazangam laneka TVK na ka Jylla Tamil Nadu usi Joseph Vijay ulalek bania kendo ya ki bahi ngasem jong kilanot ki bala do no yala ka jong ka jing im ha ka jing ja yeyu para brio ka bala ja ha ka snong karur bat ha ka jo ka por ulapan pa ka jing sngolem na ka benta kilanot Menteri Ketanat Kampo Ieng ke Jylla Karnataka uji parameshwara ulaong ba onjin dala kemen shikat de lada unong yalam bahakmat jong ka party u KH Munipaya ubadairu Menteri ke Sarkar Jylla u bawan na ka Jaj Benriu Dalit unlong Menteri Rangba jong ka Jylla ka cyclone Monta na ka Duriau Bay of Bengal kala be kertep syaki benta jong ka Andhra Pradesh bat kala banang jur shushu shwa ban poi hajan ka Kakinanda hakamit skibaar lapan bena ka Andhra Pradesh State Disaster Management Authority negasngi kajing tokit halor kajing syatu ka ksiar na Sabarimala kala jam menta syaka kela ka balai hadien baka Special Investigation Team kala penkre ban pa ya ki kaipot syaka ying bishar High Court haga South Tarik unai wing arajar arsa u National Spokesperson jong ka BJP u Pradeep Bandari ulakan tho ya ka Trinamool Congress balayalam daga Mamta Banerjee daga bakam ba ka dei ka party ka ba tieng ban pendam ya ki nong tap vote thok shwa ba ka Election Commission of India kan pentrekam ya ka Special Intensive Review mentang ni pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei u President ka South Korea u Lee Jae-myung bat u Menteri Rangbado ka Cambodia u Hun Manet kilai menjur ban penlong ya ka Joint Task Force hapdeng kini ki artli ki ri khnang ban tokit ya ki kam syukur online bat ya ki wei ki kam runa roser ki ba penlong sopdung ya ki nong Korea ka Taliban kalau wat no dagalenti ke petmai ban shalan ya ki mar syabar kari hadien ba kala mi kajing ya ther kuli bat kajing ya kanat hapdeng kari Afghanistan bat kari Pakistan hak hapot hagini ke kindiat benai ki paladen u Menteri ke Sarkar India u bakmi ya katanat External Affairs u S Jaishankar ulai kendu ya u Secretary of State jongkari United States u Marco Rubio ha Kuala Lumpur Malaysia banyak keren halor ke jingedai ke khai ke peteng hapdeng kini ki arti kiri. U President kari United States u Donald Trump un salet sya Malaysia bat sya Japan ha ke jingle yo kejat sya kiri hadoba Asia bakentup ya kari South Korea. U Trump un saya kenduk ru ya ka Menteri Rangbado kari Japan ka Sanei Takaichi.
Saungut ki briu ki la syak peniampat, arngut ki waipat ki laman saujur. Ha ka jingther namding ki sipai ka Israel na ki lengsun ha ki benta besyati jong kari Lebanon. Arngut ki menteri sarkar hagari Slovenia ki la resign. Hadien ka jingyap jong wei rang ba bala sau prasnem karta ubala syak tombor ha ka benta besyati jong ka Slovenia. Kani ka jingja kala penmi ya ka jing syak kento halor ka jing senjor ka jing terikam jong ka tenat pulit. Kajing penjari kendon temai persyak ya ke Russia, kalanang penmi syuk-syuk ya ke jerwit jerwat na kebentaban wanra ya ke jingnya day bat ka United States. La ong unong aiktin jong ka Kremlin u Dmitry Peskov ha ke jingnya keren bat kilat batai Khubor. Ka Slovakia kanomi sementa ha kanu ka program jong ka European Union ke batmu ban ai jing kersian pisah sya ka Ukraine. Kepadang ia beteng ban ia kun persyak ya ke Russia. Lapan tip u menteri rang baduk kari Slovakia u Robert Fico. Ki pulit kari France kila kem ya ki arngut ki brio ki bala suba baki day ki badon keti ha ke jing syak tu jong ki mau kordor ki basyongdor kumba pra million euros na Louvre Museum jong kanong ba Paris laong ki bor sarkar. U menteri ketenat kambari jong kari Egypt u Badr Abdul Latif bat u vice president kari Palestine u Hussein al-Sheikh. Kila ya keren halor ka jingtei temai biang ya ka Gaza bat ka jinglong jingman ka sain hima sima hau pot usam jong ka Palestine. Kita kilong kimat-kimat Khubor. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.